Alright kabisa, reka twongere tubasuze kandi tubifurize kumererwa neza nshuti bakunzi ba Darwin Sports Zone. Nizere ko mumeze neza, nizere ko mwere hose muri amahoro. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu 2025 ndetse tuje kugira tukugezaho sport updates zigezweho ku isaha y'isa 8 deko tugufitiye byinshi cyane hara ku mugale w'Iburayi mu isi sport. Harimo ravuga iki ku bakinyi mukunda ndetse mu makipe mukunda kabisa. Rero nizere ko uri tayari kandi biteguye kugenda udukurikirana neza cyane hano kuri Darwin Sport Update. Ndetse tugera tukugerezaho byinshi cyane bagira bivugwa mu isi ya sport. Reka rero mite nangirira hariya mu ikipe ya Manchester City tubabwire ko muri transfer news rwose ngo birashyushye, dore ko mu ikipe ya Manchester City ngo bifuza bita Cherki, umugabo ukomeye cyane ukina ikipe ya Olympique de Lyon hariya mu gihugu cy'Abafaransa, ko tuje kimakuru cyitwa Team Tukoke. Ndetse genda kitubwira ko rwose uno mugabo araza kwerekezamo mu minsi mike cyane, ngaraza kwerekezamo, dore ko uwo bita Pep Guardiola ndetse n'abayobozi b'ikipe ya Manchester City bifuza kumurekura asaga miliyoni 30 za mayiro kugira ngo akomeze yitware neza cyane, ndetse yerekeza hariya Etihad Stadium ku kigo cya Manchester City, ndetse gaje gukina n'abita Ilkay Gundogan, abagabo bakomeye cyane barimo ba Sesko Gravadior, ba Erling Braut Haaland, ba Phil Foden Wachter, abo bita ba Jeremy Doku, abo bita abagabo bakomeye cyane barimo ba Matheus Nunes, abagabo benshi cyane bakina mu gihe Manchester City bagiye bita Nico Gonzalez. Ndetse ngo aravuga ati sezita iraza kuba ishyushye ku mugabo rero bita Cherki ngo naza ko yerekeza ari mu ikipe ya Manchester City. Nava mu ikipe ya Manchester City rwose ngo arimo arifuza umugabo rwose ukina ikipe ya FC Porto mu gihugu cya Portugal, akina mu izamu bita Renato Sanchez. Uno mugabo rero ngo rwose barifuza kuba bamuzana neza cyane, ndetse uno mugabo ngo barifuza kugira ngo aze ajye abafatira hariya mu ikipe ya Manchester City. Tuve mu ikipe ya Manchester City twerekeze mu mashitana tukura, ndetse n'ikipe nyine izo mu mujyi wa Manchester zose ngo rwose aravuga ngo inkuru yo bita Matheus Cunha umunya Brazil, ndetse ngo biravuga ko rwose ashobora gukora icyo bita medical test vuba, ndetse akarekeza hariya mu ikipe ikomeye cyane ya hariya rwose ya Manchester United avuye mu ikipe ya Wolverhampton Wanderers agiyeho asaga miliyoni 32 ndetse ni mu 500, ndetse ngo medical test iri vuba rwose neza cyane. Ngo tuyashima kuri kitwa Mail Sport. Dukomeze kandi mu kinyamakuru kitwa Mail Sport gikomeye kivugira ko rwose mu ikipe ya Manchester United harimo aravuga inkuru yo bita Bruno Fernandes Burgess Miguel mu myaka 29 mu mediateur, ndetse akaba kapiteni ikipe ya Manchester United. Red Devils ngo bashaka kumura akarekeza muri Arabia Saudite hariya mu ikipe ya Al Hilal, dore ko imwifuza umunsi ku munsi, ndetse ngo banamuhaga iminsi ariko ku mugoroba yarangiraga byari hatsari. Dukomeza kandi mu ikipe ya Arsenal Gunners ngo mfunguye imiriro mu ikipe ya Arsenal, rekavuga ko mu ikipe ya Arsenal rwose ngo bifuza bita Nico William kugeza na n'ubwo rwose baracyamuryanyo, ndetse barifuza kugenda bagenda rwose bakurikirana rwose icyo bita diruye, ndetse bareba aho yerekeza, dore ko ikipe ya Real de Madrid yari ipimye, FC Barcelona iri pima, Arsenal yavuga ati nta kintu bitwaye natwe ko twakipima, ndetse umukinnyi wazacu isinga, ndetse amahitamo ye ahazamujyana neza cyane, ndetse rwose ku mafaranga bazumvikana n'ikipe ya Atletico Club Bilbao baravuga ati rero uno mugabo rwose agomba kuba za mu ikipe ya Arsenal, ndetse ajya dukina hariya kuri wingi y'buryo, dore ko rwose abagabo bakina bari arenze tusa, ndetse ari n'umugabo bita Gabriel Martinelli babati ntago bari kuri kariba yuko babahanga n'amakipe agiye atandukanye, ndetse rwose bari ku rwego rwo hejuru ko ntago bari ku rwego tubashaka. Turifuza umukinnyi ubarenzeho ndetse uza kubaha challenge hariya mu ikipe ya Arsenal, bakavuga rero ngo ubita Nico William niwe babona ko yaza kugenda abafasha neza cyane. Mumeze kandi narava mu ikipe ya Arsenal nguye ko mu ikipe ya Arsenal yarimo aravugwa inkuru hatari umugarura bita Arsene Wenger ndetse no bita Thierry Henry. Umugoro rero ngo bagaragaraga mu ijoro ryakeye, mwazi ko byari ijoro ry'ibirori bya UEFA Champions League, rwose bagaragaraga ku kibuga cya Bayern Munich ariya Allianz Arena ubwo ikipe ya Paris Saint-Germain yatwaraga igihembo cya UEFA Champions League, yanakuyemo ikipe ya Arsenal babyuka kuri demi final, rero ngo yayikuragamo ku bitego 5 aho bita Thierry Henry n'umugabo bita Arsene Wenger bari bahibire neza cyane, ndetse bakomeza kureba impano zigiye zitandukanye mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Bati rero rwose ubita Ousmane Dembele twamuganiza tukareba ko byazakunda eko yaza kudusinyira, ariko ntibagenda bivugwa neza cyane.
aho rero ni mu ikipe Arsenal havugamo byinshi cyane. Dukomeze kandi mu ikipe Arsenal tukubwire ko bo bita Thomas Partey ni umugabo w'umunyagana ngo rwose ushaka kongerwa imyaka igera kuri 2 ndetse amasezerano akagenda avugururwa. N'umugabo rero ngo rwose arishimye cyane ari mu ikipe ya Arsenal ko yagize saison nziza atavunitse kina bamwita Thomas Partey ubona ko rwose yafashije ikipe ya Arsenal byari byiza cyane. Aho kandi nava mu ikipe ya Arsenal kamubwiye ko rwose umugabo bita Mikel Arteta arashoboye neza cyane ndetse rwose bimaze kumubana byinshi cyane dore ko uno mugabo ngo ari mu gihirahiro ese njyane Benjamin Sesko umunya-Slovenia ese njyane Victor Gyokeers ese ninde waba mwiza kuriho dore ko Mikel Arteta we byamunaniye kugenda ahitamo neza cyane. Ese ahitemo nde kuri wowe urabona rinde ukwiye kuza mu ikipe ya Arsenal ndetse kuza kuyatakira kuri atake akayibera umwataka rwose uraza kuyifasha muri saison nziza dore ko bavuga ati twageze muri kimwe cya kabiri cya UEFA Champions League gutaha turashaka kwitwara. Baravuga ati rero bahitiremo nawe umufana w'ikipe ya Arsenal nimba ikunda kwanza wandike muri comment tubwire uko ubona ibintu weho. Ese ni Benjamin Sesko ese ni wita Victor Gyokeers bakwiye kuza mu ikipe ya Arsenal? Ariko kandi hari ikinyamakuru cyitwa Sky News bikomoje cyo bati rwose ikipe ya Arsenal biravuga ko Benjamin Sesko n'umugabo bita Victor Gyokeers hashobora kuzamo umwe ariko binabakundiye ngasaga miliyoni 47 rwose ngo bazitangwaho kugira ngo bose bazi dore ko bita Benjamin Sesko yifitemo ubupolivara kuba ari umupolivara akaba guha ubusenyisha kuba yakina kuri wing ndetse akaba yakina kuri point bakaba batireba tubazanira rimwe ndetse tukarekora ubita Kai Havertz niwe bita Gabriel Jesus byaba ari ibintu byiza cyane mu ikipe ya Arsenal ndetse yari ikipe nyine irimo iragaragaza ko yifuza igikombe hariya ku mugane burayi ndetse baravuga ati byaba ari byiza cyane. Andrea Bertrand ngo aranyura hepfo Mikel Arteta akanyura ruguru kugira ngo barebe ikiraza kuvamo kuri bano bagabo bagira kuri bari umunya-Slovenia Benjamin Sesko ndetse n'umunya-Sweden imyaka 26 bita Victor Gyokeers. Ese we kuri wowe urabona rinde ukwiye kuza mu ikipe ya Arsenal bigutegeza tukareba neza cyane kabisa nuko bihagaze. Reka rero dukomeze ari mu ikipe ya Arsenal kandi tukubwiye ko mu ikipe ya Arsenal nta kintu kiravugwamo rwose n'umugabo bisa Thierry Henry ndetse n'umugabo ukomeye cyane bita Arsene Wenger wagiraga bagambana rwose sinzi ibyo bagambanaga ubwo barebaga umukino w'ikipe ya Paris Saint-Germain byari hatari neza cyane. Narava kandi mu ikipe ya Arsenal kandi ngure ko bita Bukayo Saka yahanganye no bita Desire Doué ndetse ngo biza kubura gice ariko kandi yaje kubigaragaza bita Desire Doué akubita amatego 2 ndetse agakonfirma ko rwose ramukino ikomeye yari ku mugane burayi byari byiza cyane ku mugoroba neza cyane kabisa. Reka kandi dukomeze ari mu ikipe ya Barcelona kabisa ngo yifuza umuhinga w'ikipe ya Arsenal wore nta wundi bamwita Gabriel Martinelli y'imyaka 25 barasangikira imyaka 20 yari mu ikipe ya Paris Saint-Germain igera ngo n'umugabo rwose ngo baramushaka nyuma ko ngo bifuje wita Luis Diaz Malanga ndetse n'umugabo ukomeye cyane bita Marcus Rashford ariko ngo rwose baraprefera n'umunya Brazil ukiri muto baravuga ati aramutsaze aduha ubusonyinshi cyane hano mu ikipe ya FC Barcelona yifuza Gabriel Martinelli nuko yihagaze. Komeze kandi hari mu ikipe Arsenal ubita Andrea Bertrand avuze iki so kugira tukigaruka ariko kandi uno mugabo rwose n'umugabo waje gukora itandukaniro ko bita Edu Gaspar umwana wa Arsenal yora bati turifuza kubaka ibyiza kurusha ibyo twari dufite ndetse turifuza kubaka kigeragano gishya gitsinda kandi gitwara ibikombe amakipe akajya dutinya neza cyane abona abafana b'ikipe ya Arsenal baragenda biha amahoro neza cyane kabisa. Reka rero dutegereze uko biraza kuba bigenda neza cyane 5-5 nanjye icyo nakubwira nuko mba makubereye ingucungira ibiri baragenda birara ku mugane baragenda mbikugezaho neza cyane 5-5 nizere rero kuri fresh sana nizere ko uri tiari nizere ko uri ready kugenda dutega amatwi ariko kandi reka ngubwenge kandi subscribe yinkandire kugira ngo tujye tugenda twibanira umunsi ku munsi nabikongeye ndi Darwin bankugezaho byinshi cyane baragenda bivugwa ndetse byaramutse byiwe muri siporo nizere ko rero kabisa bamaze kwiyandikisha neza cyane. Benjamin Sesko ngagaze miliyoni 70 ariko kandi Victor Gyokeers agaze miliyoni 37. Ese we kuri we ninde waza kuba uhitamo bagutojemo? Ese ninde wahitamo? Byandike muri comment turebe icyo biraza kuba bibyara. Ikindi kintu twamenye nuko wita Florian Wirtz ngo rwose ashobora kwerekeza mu ikipe ikomeye cyane ya Liverpool de Cops ndetse ngo miliyoni 130 z'amayero. Ikipe Liverpool de Cops iteguye kuba izitanga neza cyane kuno mugabo akurikiwe bita Jeremy Frimpong ukinira ikipe ya Liverpool de Cops kugeza ubu de
ko rwose yahaze kwisinyira baravuga ati Florian Wirtz turamukurizaho ndetse Bayer Leverkusen tugende tuyisarura neza cyane dore ko iheruka no kubura wita Jonathan Tah yasinyaga imyaka igera ku ntera mu ikipe ya Bayern Munich nuko bihagaze neza cyane. Dukomeze kandi ariya rwose mu ikipe ya Paris Saint-Germain ku mugoroba yabikoraga neza cyane ndetse itsinda ikipe ikomeye ya hariya ya Liverpool itsinda ikipe ya International de Milan nyuma yo rwose ino ekipe yabigezeho rwose uno mugabo bita Donnarumma ikipe ya Paris Saint-Germain ishaka kumubura akerekeza mu ikipe ya Manchester City Telecom imbona umusimbura waza gufasha mu izamu ikipe ya Manchester City agasimba bita Ederson Moraes umunya Brazil nuko bihagaze aho kandi umugabo ukomeye bita Ousmane Dembélé yatwaraga igikombe cya FIFA Champions League cyambere mateka ndetse bagiserebranaga n'umugore we byari byiza cyane Ousmane Dembélé agenda yitwara neza cyane. Tugomeze kandi mu ikipe ya Crystal Palace Bayern Munich yamaze kwerekeza amaso ngira shako bita uwo bita Eberich Eze nyuma ko rwose baguze obita Michael Olise wabafashije neza cyane mu mwaka w'imikino ndetse atanga assist zigera kuri 16 mu marushanwa yose wabita Michael Olise kandi ari mu ikipe ya Crystal Palace ngo rwose bagiranaga partnership no bita Eberich Eze baravuga ati tumuzanye bakomeza akajyana partnership ese byagenda bite amakuru baragenda avuga none ari ngo naho wumve ko ngari none nibagenda bivugwa neza cyane kandi soreze ko bita Zabi Alonso rwose ngo ifuza kuba rwose yarekura uwo bita Rodrigo Goes ariko kandi nawe ngagashaka abakinyi baraza kuba bamufasha muri squad ariko kandi ngo rwose aravuga ko ngo bashaka kumurekura kuri miliyoni 100 ndetse bakinjizamo umukinyi w'umuwinga ndetse umukinyi witwa Nico William agatanga ngo miliyoni 37 nka bid cyangwa release clause ye kugira ngo barebe ko bamuzana ariko kandi ikipe ya Real de Madrid shaka Alvaro Carrillas nagiye bigaruka nizere ko rero muri Real nizere ko mwayumvise neza cyane nizere ko rwose mwaryohewe nizere ko rwose mukomeje kugenda mumera fresh sana nizere ko rero Imana ikomeje kugenda ibahereza impagarike n'ubugingo. Nge rero reka nkubwire ngo ikiganiro cy'akanyareka tugisoreza ngaho ubundi tukubwire ko ku mugoroba baraza kuba hari ikindi kiganiro ku isaha y'isambiri mumaze kumenyera tubagezaho byinshi cyane aragenda bivugwa hariya ku mugane Burayi nizere ko rero muri fresh sana. Nge rero nari Darwin reka nsoreza ngaho mbabwire ko Imana yakomeza ibahereza umugisha kuri cyumweru kandi bahe gutangira neza cyane kuno kwezi kwa gatandatu ndetse muzagusoze neza cyane. Assalamu alaikum teze guhuza ku mugoroba neza cyane.